mbahaye ikaze. Ese iyo ubona perezida wa Ukraine ahora atakambira leta zunze ubumwe za Amerika ngo bamwoherereze intwaro bita Patriot, utekereza iki? Patriot ni intwaro idasanzwe ifite ubushobozi bwo kurinda ikirere ku rwego rudasanzwe. Ni intwaro yafashije Ukraine guhangana na misile z'Abarusiya muri iyi myaka 3 yose bamaze bahanganye. Ni intwaro idasanzwe, ni intwaro ifite ubushobozi budasanzwe, ifite amateka n'ibirwi bihambaye cyane. Reka uyu munsi turebere hamwe uburyo iyi ntwaro ikora akazi kadasanzwe, uburyo ikora ndetse nicyo byagusaba kugira ngo Amerika iguhe iyi ntwaro bita Patriot. Patriot ni intwaro idasanzwe yabashije gufasha Israel guhangana na misile z'umwanzi. Ikoreshwa mu gihugu cya Iraq, ifite ibigwi n'amateka, dore ko izakoreshwa n'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika kugera mu mwaka wa 2040. Ni intwaro idasanzwe yakozwe mu myaka ya kera, ariko na n'ubu munsi ikaba ikigezweho ku rwego ruhambaye cyane. Mbahaye ikaze, nge nitwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe. Mbahaye ikaze. Ese Patriot ikora ite kandi igura amafaranga angahe? Byagusaba iki kugira ngo Amerika iguhe iyi ntwaro bita Patriot? Patriot bita MIM 104 Patriot ni intwaro ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ni intwaro ifite ubwirinzi budasanzwe bukumira ibisasu by'umwanzi. Ifite systeme ikumira ibisasu n'indege byohererejwe n'umwanzi ku rugamba. Iyi ntwaro ikorwa na leta zunze ubumwe za Amerika ikaba iziha ibindi bihugu bakorana mu muryango OTAN cyangwa se North Atlantic Organization cyangwa se indi miryango y'ubutabarane Amerika ihuriyemo n'ibindi bihugu. Iyi ntwaro irahambaye cyane, dore intwaro ituma Perezida Zelensky yirwa muri leta zunze ubumwe za Amerika asaba kuba yakohererezwa iyi ntwaro bayita Patriot. MIM 104 Patriot. Ese Patriot ikora ite kandi wayigura amafaranga angahe? Ibyo byose ugiye kubirebera hamwe. Ni systeme y'ubwirinzi ishobora kuba yaterekwa ku butaka ikarinda ikirere cy'ahantu iherereye, ndetse igira n'imbunda zidasanzwe zishobora kuba zaterekwa ku modoka ikajya yakwimukanwa ahari hose mu gihe uri kuyikoresha ukumira misile ndetse na drone byohererejwe n'umwanzi. Ifite ubushobozi budasanzwe, ifite ibipimo bidasanzwe, iri mu bwoko bw'ibitwaro bita high precision, dore ko ifite uburyo irasa ku gipimo itibeshya ku rwego rwo hejuru, ku buryo iri mu ntwaro bita high precision weapon. Patriot ikozwe ku buryo icomekwa ku modoka ikaba yakimukanwa ndetse ikaba yanaterekwa ku butaka mu gihe iri gukora akazi ko gucunga ikirere cy'ahantu iherereye. Ese Patriot ishobora kuba yakoreshwa yonyine? Iki ni igitwaro kidasanzwe gifite ubushobozi bwo kurasa misile kigahanura drone z'umwanzi. Ni imbunda zikorwa n'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 1969. Iyi Patriot yatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 1981, zongerwa ubushobozi kugera mu mwaka wa 1984. Biteganyijwe ko zizakomeza gukoreshwa n'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika kugera mu mwaka wa 2040, zikabona gusimbuzwa izindi ntwaro. Ni imbunda zidasanzwe zifite ubushobozi bwa radari ku buryo zibasha kuba zareba mu kirere, zikabasha kuba zakumira ibitwaro byoherejwe n'umwanzi cyangwa se misile n'amadrone byoherejwe n'umwanzi bikiri kure cyane, bitewe n'uko ifite radari zibasha kuba zabibona bikiri kure, zikabatangira kuba zabikumira mu buryo bwo kubyoherezaho misile zikabisenyera mu kirere. Patriot ni intwaro idasanzwe. Patriot ituma perezida wa Ukraine ahora atakambira leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi ntwaro yahawe ubushobozi bwo gukumira misile zidasanzwe zitwa ballistic missile. Iyi ntwaro iri mu bwoko bw'izo bita anti-ballistic missile system, kuko ibasha kuba yakumira misile zo mu bwoko bwa ballistic. Iyi ntwaro irahambaye cyane. Amerika ikaba ivuga ko iyi ntwaro iza mu za mbere zikoreshwa neza mu gucunga umutekano wo mu kirere, kuko ifite ubushobozi bwa radari bwo kuba zabona ibintu biri kugendera mu kirere cyo hejuru cyane, ikabasha kuba yatangira kubikumira bikiri kure cyane bitaragera iyo byoherezwa. Iyi ntwaro yakozwe n'uruganda rwa leta zunze ubumwe za Amerika rwitwa Redstone Arsenal, ruherereye mu mujyi wa Huntsville muri leta ya Alabama muri leta zunze ubumwe za Amerika. Patriot ikaba ari igikoresho cya Renson nubwo yagiye ivugururwa, kandi ikaba ikoreshwa mu buryo bwongerwamo ikoranabuhanga rigiye rigezweho. Bivuzwe ko iyi ntwaro yakozwe mu myaka ya kera, ariko ikagenda yongerwamo ikoranabuhanga uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera mu bijyanye n'intwaro za gisirikare.
MIM-104 Patriot ikaba yaratangiye gukoreshwa mu ntambara zitandukanye kandi ikitwara neza ku rwego rwo gusenya ibisasu ndetse na misile z'umwanzi ku kigero cyo hejuru cyane. Iyi ntwaro yakoreshejwe igera ku ntego zidasanzwe ubwo Amerika yahanganaga n'igihugu cya Iraq n'umuryango wa OTAN ubwo bajyaga gusenya ubutegetsi bwa Saddam Hussein. Iyi ntwaro yarakoreshejwe cyane ubwo OTAN yahanganaga na Saddam Hussein mu gihugu cya Iraq. Iyi ntwaro kandi yakoreshejwe muri Arabia Saudite, ikoreshwa muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ubwo bahanganaga n'inyeshyamba z'Abahouthis. Izi ntwaro zakoreshejwe mu guhangana n'izindi ntambara nyinshi cyane ubwo Israel yahanganaga na misile zavaga mu gihugu cya Syria ku butegetsi bwa Bashar al-Assad. Iyi ntwaro Patriot nabwo yarakoreshejwe ibasha kuba yahangana n'izi misile ku kigero cyo hejuru cyane. Ubu Patriot ikaba iri gukoreshwa muri Ukraine. Iyi ni intwaro yafashije Ukraine guhangana na misile ndetse na drone by'Abarusiya, dore ko mu myaka 3 yose Ukraine imaze ihanganye n'Uburusiya. Iyi iri mu ntwaro za mbere zatumye Ukraine ibasha kuba yahangana na misile zoherejwe n'igisirikare cya Vladimir Putin ubwo bari bahanganye. Muri iki gihe cyose gishize Ukraine yifashishije iyi ntwaro bita Patriot. MIM-104 Patriot ikorwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere. Ubu iri gukoreshwa muri Ukraine ndetse iri kugera ku ntego neza cyane. Uburusiya bwatangiye kuzisenya, ariko nanone izi ntwaro zafashije Ukraine nubwo nabyo tutabyirengagiza ko Uburusiya bwatangiye kujya buzisenya, ariko zifite akamaro kadasanzwe. Ese izi ntwaro zigura amafaranga angahe? Ushaka kuba wagura Patriot, ibihugu byo muri Afurika bikeneye kuba byagura izi ntwaro bita Patriot, byazisaba amafaranga angahe? Ni intwaro zihenze ku kigero kidasanzwe. Kugira ngo ube wakwigondera iyi misile bigusaba amafaranga menshi cyane. MIM-104 Patriot ifite imbunda zitandukanye ziyifasha gukora neza. Ifite imbunda nk'iyo bita Field Army Ballistic Missile Defense System, ikagira indi mbunda bita Army Air Defense System, ikagira indi mbunda bita Surface to Air Missile Development. Izi ni imbunda zihanura amadrone yohererejwe n'umwanzi mu gihe iyi misile irimo gucunga ikirere cy'ahantu iri kurinda. MIM-104 Patriot ifite bateri idasanzwe igura miliyaridi 1.5 y'amadolari. Ni misile zihenze cyane ku rwego rudasanzwe. Iyi misile imwe ikoreshwa irasa, mu gihe iyi misile imwe iri gukoreshwa igura miliyoni 4 z'idolari. Ni muri systeme yayo zigura miliyoni 400 z'amadolari mu gihe iyi misile yuzuye. Mu gihe iyi ntwaro yuzuye ijyanywe ku rugamba yuzuye ibikoresho byose byagombwa igura miliyoni 690 z'amadolari. Ni misile zihenze cyane ku buryo na Amerika ibasha kuba yazoherereza Ukraine nayo irimo kugononwa kuko zirahenze, mu gihe Uburusiya bugitwitse buhombeje amafaranga menshi cyane. MIM Patriot ifite bateri igura miliyaridi 1 y'amadolari. Bateri yayo ibihenze ku rwego rudasanzwe. Imwe ikabikoreshwa misile zikoreshwa mu gihe iyi ntwaro irimo irakoreshwa igura miliyoni 4 z'amadolari. Systeme yayo ikagura miliyoni 400 z'amadolari. Ni misile zihenze cyane. Ikabigura mu gihe yuzuye intwaro ikabigura miliyoni 600 z'amadolari mu gihe iki gitwaro cyuzuye cyoherejwe ku rugamba. MIM-104 Patriot ni intwari idasanzwe. Wajyaga wibaza impamvu Perezida Zelensky ahora zisaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko zifite ubushobozi budasanzwe bwo gukumira misile bitewe n'intwaro ikoreshwa nk'iyo bita Field Army Ballistic Missile Defense System, ikagira indi ntwaro bita Army Air Defense System to Surface ndetse n'indi bita Surface to Air Missile Development, zikaba zifashwa guhangana n'amadrone. Kandi ni intwaro biba byoroshye mu kuba wayikoresha, dore ko ishobora kuba yakimukanwa mu gihe iri gucunga ikirere mu guhangana na misile z'umwanzi. Ndabashimiye ngene nitwe Mr. Sam. Uyu munsi twagarukaga kuri iyi misile idasanzwe bita Patriot.